Helo, a chroeso i noson opsiynau chweched dosbarth. Yn y fideo hwn, byddwn nhw'n rhoi breslin o'r cwrs safon uwch mathemateg. Angharad Evans ydw i a dwi'n un o'r athrawon mathemateg sy'n dysgu'r cwrs. Hello and welcome to the Sixth Form Option Evening. In this video, we'll be given an outline of the A-Level Mathematics course. My name is Mrs. Biddick Jones. I'm the Head of Mathematics and one of the mathematics teaching the course. Dyma'r athrawon sy'n addysgu blwyddyn 12. Mrs. Biddick Jones yn addysgu 2 gwers o pyr yr wythnos, Mrs. Heledd Jones yn addysgu 1 wers o mecaneg, a Miss Evans yn dysgu 1 wers o ystadegaeth yr wythnos. Here are the teachers teaching Year 12. Mrs. Biddick Jones teaching 3 pure lessons a week, Mrs. Heledd Jones teaching 1 lesson of mechanics, and Miss Angharad Evans teaching 1 lesson of statistics per week. A dyma'r athrawon sy'n addysgu blwyddyn 13. Y tro yma, mae Miss Donna Jones yn addysgu 1 wers o ystadegaeth yr wythnos. And here are the teachers teaching Year 13. This time, Miss Donna Jones teaching 1 lesson of statistics per week. Here you can see a summary of the course content. Yma, gallwch weld crynodeb o gynnwys bob uned. Bydd 2 arholiad ar ddiwedd blwyddyn 12, gyda'r cyfanswm yn cyfrannu i 40% o'r cymhwyster lefel A. Mae'r papur cyntaf yn uned 1 mathemateg byr, a'r ail uned yn mathemateg gymhwysol sydd yn gyfuniad o fecaneg ag ystadegaeth. There'll be 2 exams at the end of Year 12, with a total contributing to 40% of the A-level qualification. The first exam is Unit 1, Pure Mathematics, and the second exam, Unit 2, Applied Mathematics, which is a combination of mechanics and statistics. Bydd blwyddyn 13 yn cyfrannu 60% tuag at y cymhwyster llawn, eto gyda 2 arholiad yn debyg i flwyddyn 12. Year 13 will contribute to 60% of the qualification, again with 2 exams similar to Year 12. Bydd yr adnoddau i gyd ar gael ar OneDrive neu Google Classroom, a gallent gael mynediad iddynt y tu allan i'r gwersi. Mae'r 2 uned yn gosod gwaith cartref ar wahân, felly gellir derbyn hyd at 3 gwaith cartref yr wythnos. Mae'n hanfodol i ddisgyblion gadw ar dop eu gwaith o'r dechrau cyntaf. Bydd My Maths yn parhau yn ddefnyddiol iawn ar gyfer lefel A mathemateg, gyda digon o nodiadau ac ymarferion. All the resources will be available on OneDrive or Google Classroom, and access will be available outside the lessons. The 3 units will be setting homework separately, therefore up to 3 homeworks could be set in the same week. It is essential that pupils keep on top of their work from the beginning of the course. My Maths also has A-level resources with plenty of notes and exercises. Dyma'r cyfrifiannau sydd yn cael ei awgrymu ar gyfer y cwrs, a bydd cyfle i ddisgyblion ei brynu trwy'r ysgol ar ddechrau'r tymor. This is the calculator that's recommended for the course. They will be available to purchase through the school at the beginning of the term. Yn amlwg, mae lefel A mewn mathemateg yn agor nifer o lwybrau gyrfa. Yma, gwelir rhai enghreifftiau o'r gyrfaoedd posib. Obviously, an A-level in maths will open up a wealth of career paths. Here, you can see some examples of those possible careers. Mae dipyn o naid rhwng tygau mathemateg a lefel A, ac yn ddelfrydol, bydd myfyrwyr wedi ennill o leiaf gradd B mewn haen uwch tygau mwyn dygymod ar cwrs. Fodd bynnag, byddwn yn ystyried disgyblion ar sail pob unigolyn ar gyfer y cwrs. Mwyn bod yn barod ar gyfer dechrau blwyddyn 12, mae'n hanfodol fod myfyrwyr yn hyderus gyda'r canlynol. Dros y blynyddoedd diwethaf, rydym wedi cynnal sesiwn mathemateg i unrhyw un sydd yn bwriadu astudio mathemateg ar ddiwedd blwyddyn 11. Y bwriad ydy ymarfer y sgiliau hynny sydd fwyaf perthnasol i'r cwrs mwyn sicrhau ei bod yn hyderus cyn dechrau.
Bydd y cynnig yma hefyd ar agor i fyfyrwyr o ysgolion eraill sydd yn bwriadu mynychu Ysgol Dyffryn Conwy ym mlwyddyn 2012. The change between GCSE and A-level is quite a step. Preferably, you will need to have studied maths at a higher tier in GCSE, gaining at least a B grade, but we will consider pupils on an individual basis. For students to be fully prepared for the start of Year 12, it is essential that they're confident with the following. Over the last few years, at the end of Year 11, we've been running a maths session for anyone interested in studying maths. The intention is to practice those skills most relevant to the course to ensure their confidence before the start. This will also be offered to pupils from other schools with the intention of attending Ysgol Dyffryn Conwy in Year 12. Os nad ydym wedi llwyddo eich perswadion barod am y manteision o astudio mathemateg, dyma farn rhai o ddisgyblion blwyddyn 13 a chyn ddisgyblion Ysgol Dyffryn Conwy. Gwelwch hefyd rai enghreifftiau o waith ddisgyblion blwyddyn 13. If we haven't convinced you of the benefits of studying mathematics, here are some quotes from current Year 13 students and some past pupils of Ysgol Dyffryn Conwy. You can also see some examples of Year 13 work. Yn ystod eich cyfnod yn y chweched dosbarth, bydd cyfle i gystadlu mewn sialens mathemateg, boed hynny mewn sialens unigol neu fel tîm. During your time in the sixth form, there'll be an opportunity for you to compete in the maths challenge, whether in the individual challenge or the team challenge. Diolch yn fawr i chi am wrando. Edrychwn ymlaen i'ch gweld ym mlwyddyn 12. Thank you very much for listening. We look forward to seeing you in Year 12.